Εκ μέρους της οικογένειας μας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγάπη με την οποία περιβάλλατε το θείο μας όλα αυτά τα χρόνια. Vëllezërit e mi, në emër të familjes sonë, do të dëshiroja të falenderoja për dashurinë që keni treguar për xhaxhain tonë gjatë gjithë këtyre viteve. Για εμάς, τον Γεράσιμο, την Ανθή και εμένα, είναι ο θείος μας, που πάντοτε μας στήριζε από κοντά με τον λόγο του και από μακριά, και ήταν συχνά, πολύ μακριά και πολύ συχνά, με την προσευχή του. Për ne, Gjerasimi, Athinën dhe mua, ai është xhaxhai ynë, që gjithmonë na ka mbështetur nga afër nëpërmjet fjalës së tij dhe nga larg dhe ishte shpesh larg nesh përmes lutjes së tij. Ξέρετε πόσο αγάπησε τον λαό με τον οποίο έζησε πάνω από 30 χρόνια. Το λαό της Αλβανίας, της χώρας που έγινε δεύτερη πατρίδα του. Ju e dini se sa shumë e deshi popullin me të cilin jetoi për më shumë se 30 vjetë, popullin e Shqipërisë,